Salibonani balaleli lababukeli, siyamukelana njalo kuleli viki kulesi sifundo lapho inkosi efuna ukukhuluma khona lathi. Lapho likhona umlimalisize okhulumayo ngumfundisi Mila Dube, ngizacela bangapha baziveze. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asinike linye ithuba lokuthi akhulume lathi. Sengathi umoya wakhe ungaba phezu kwethu, ilizwi lakhe lisihlambulule, lisilungisele umbuso ozayo masinyane. Okhulumayo nguMrs Esimhlanga. Salibonani isihlobo esithandekayo, siyamukelana njalo kusifundo sethu salona leli viki. Okhulumayo nguEldo Amos Maforo. Asibe ndethuba lomthandazo. Babo sezulwini, siyakunxusa kusifundo sona lesi esikucelayo ubukhona bakho, sichasisele ngcono ilizwi lona leli. Moya engcwele wayikhona libhalwa kachasise kuzwakale. Isifundo lesi kasiphile kithi sisi-apply umthandazo lokukholwa ngameni likaJesu Kristu yakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga. Ngelinye leviki okumele sifunde ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni selokho ekhuluma lathi ngamaviki. Isihloko sithi sona ukuthanda inkosi uNkulunkulu wakho. Ukuthanda inkosi uNkulunkulu wakho. Ngiyakukholwa balaleli nababukeli ukuthi uNkulunkulu siyamthanda, yikho singene esifundweni sifunda ngaye, yikho siyeza inkonzweni kumbe uwedwa yimuli. Sizabala ivesi ethungamela isifundo seviki leyi. Deuteronomy 6 ivesi ngelika 5. Sibalela. Deuteronomy 6 ivesi ngelika 5. Ithi njalo othanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, la ngomphefumulo wakho wonke, la ngamandla akho wonke. uNkulunkulu ukhuluma lesizwe sakwaIsrael lapha. Uthi yena nxa lingabantu abami lapha, thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, la ngamandla akho wonke. Singakhangela uIsrayeli kuleli bhuku ladwa noma sesikhulume ngalo ukuthi libhuku lokuphinda umthetho umlimo ayewufakile izolo ebanikeza. uIsrayeli kuthiwa wayele umkhubo wakhe omuhle ayewenza okuthiwa yishema. Ishema leyi kwakungumthandazo owawukhulekwa, kodwa khona uyibala lakhona libunje ngesiqo esisuka kwalethi shama elithi ukulalela kumbe ukwenza uNkulunkulu akukhulumayo. Nxa bekhuleka izolo kweIsrayeli, sike saba lenhlanhla thina ngo-2013 abafundisi sihambile khona sisiyangena etempelini babamba imduli. Umuntu wakhona uyabe lokho ekhuluma enyikinyike sokuthi eqamba amagama wona la ukuthi zwana Israyeli, inkosi uNkulunkulu inguNkulunkulu wakho yona yodwa. Lokhu kuthiwa kufundwa kuze kungene emntwaneni akwazi kube yingxenye yempilo. Ngenye indlela kwaIsrayeli umthetho kwakuyingxenye yabo ukuthi bakuphile bakwenze. Ngifuna ukuthi njengabalaleli ababukeli sibuthi ingqondo yethu kulesi sifundo ukuthanda inkosi uNkulunkulu wakho. Sifunda ukuthi nxa izolo uIsrayeli wenyama esifundisa ukuthi uthanda ngayiphi indlela, lathi uIsrayeli komoya silo Jesu simthande ngendlela efaneleyo. Angazi phakathi kwesifunda lapha singena ulakho olakho. Yes. Indaba esitholayo lapha mfundisi Dube indaba yokubana uIsrael wendulo uyatshelwa lapha ukubana kathande uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke, ngomoya wakhe wonke, nangamandla akhe wonke. uNkulunkulu oyedwa kushema le. Ivesi le umlayo lo ubuya utshelwa izigqili ezaziphuma eGibhite lapho kwakukhonzwa khona onkulunkulu abaningi. uNkulunkulu emphasize ilethayo ukuthi uyedwa, uNkulunkulu personal, kuthiwa uNkulunkulu wakho nguye omele umkhonze, nguye omele umthande, uNkulunkulu ozikhathazayo lezangikhathazi zakho. Kuba lobudlelwano uNkulunkulu olobudlelwano lezidalwa zakhe. Lisimhla nxa siyakhuleka abantu laba weIsrayeli izolo kuthiwa babevala ubuso babo. Kuyini ababekuveza ngoNkulunkulu abamthandayo lo oyedwa? Siyabonga mfundisi. Ngiyakholwa ukuthi isifundo lesi sizasichasisela lathi ukuthi kungane ezinye izinto sizenza nxa sithandaza. uIsrayeli abekuletha ukuthi ukuvala ubuso bekuveza ukuthi
uvalela zonke ezinye izinto ezingaphazamisa ukukhangela kwakhe kumbe ingqondo yakhe. Ubefuna ukuthi ingqondo ubunguye bakhe bonke ngokuphelela buqonde kuNkulunkulu yena yedwa. Ngakho lokhu bekusitsho ukuthi uIsrael uvala yonke into engaletha ukuphazamisa. Yikho okuwenza ingqondo lakithi nxa sithandaza ukuthi yikho sisithi kasivale namehlo. Sitsho ukuthi phakathi kwethu loNkulunkulu kakula lutho olumele lungene luthathe ingqondo zethu zihambe luthathe, kutsho ukuthi kufanele kube yithi loNkulunkulu kuphela. Siyabonga balaleli ngendlela uNkulunkulu aziveza ngayo kwaIsrayeli. uIsrayeli engawonakali ngokulandela kwezizweni. Sifunda ukuthi wayesazi ukuthi uNkulunkulu nguye yedwa omela khona. Ishema le babeyikhuluma ekuseni, beyikhuluma ntambama ukuthi kugcine kuyingxenye yakhe. Kufana ukuthi nxa ufuna ukuthi uthungamele isizwe kwezopolitiki uyaletha ingoma nje uyiphindaphinde umuntu ayihlabela ngayisengadini ngayisiyanga agcine sesenza. So befuna kube njalo kube kathi siyabonga ukuthi uJesu ubuye wazokuletha ngegazi lakhe. Ishema ukuthi wayethi ngabe khule ngathi Israyeli Adonai Elohim Adonai Echad bakuphindaphinde kube ingxenye. Mina ngilomthandazo seqedza isifundo ukuthi ukukholwa kukaKristu lathi sikuphindaphinde kube ingxenye yempilo yethu siphile kukho umlimi asiphathise. Kulokunye ngikutholayo lapha mfundisi ukuthi impikiswano esiphakathi kwayo great controversy ihle ivele khona lapha ukuthi uNkulunkulu uhlacacise ngoba usathane okumenze wahlamuka phezulu le ukuthi ubelwisana loNkulunkulu lesihlalo sakhe lokukhonzwa kukaNkulunkulu. Yikho verse 4 othungamela i-memory text yethu ehlethi Israel uzwana ukuthi uNkulunkulu nguye yedwa. Konke okunye okungabuya kutsho ukuthi nxa singekho kuNkulunkulu sikwelinye uhlangothi lwesithi. So lokho kuhle kuveze ukuthi phakathi kwempikiswano uNkulunkulu ufuna ukuthi ingqondo zethu ukuthi kazisuke ezintweni zonke ezikhangele kuyena yedwa. Baba uDeuteronomy korapho mama usibaDeuteronomy korapha ngo6 umphinde verse 4 usiya ku5 njengoba uchilo lapha balalele esithi mama lapho ukuthi babe uNkulunkulu babe banengi kwakukhonza inkomo khonza izithombe khonza la kathesi kunjalo abantu bakhonza eziningi kodwa uNkulunkulu uyaphawula ukuthi hayi nxa ngabantu abami sisithi singamaKristu ngenxa kaJesu Kristu uyedwa uNkulunkulu mela khonza idini iBhayibheli lapha. Verse 4 Deuteronomy 6 Zwana Israyeli inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye. Verse 5 njalo uthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke la ngomphefumulo wakho wonke la ngamandla akho wonke. Ngemva ngokuthi uNkulunkulu ethe Israyeli zwana ngiNkulunkulu munye ngenxa lokho ke wothanda lo uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke ngengqondo yakho yonke. Akutsho lapha misimhla ukuthi ukuthanda lokhu uNkulunkulu akufidizela kulomthetho awunika uIsrayeli ukuthanda okunjani. Siyabonga abalaleli, siyabonga mfundisi. Ibala esilibona liphindaphinda kakhulu eligcizelelayo evesini esiyifundileyo ukuthi all lisithi ngakho konke othanda uNkulunkulu wakho ngesikhiwa ifaka all your heart, all your soul, all your might. Ibala lele lithi all ngizwisisa ukuthi lithi ukuthi uNkulunkulu kathandwe ngokuphelela kungabi lolutho isici esizasuka ekuthandeni uNkulunkulu. Zimbili ke izizathu emphumelazo lapha ezenza uthando lwethu luye kuNkulunkulu. Okokuqala ukuthi uNkulunkulu ungubani. Okokuqala uNkulunkulu ungumdali. Ngubani obengeke alubisele uthando lukaNkulunkulu owadala abantu ngomfanekiso wabo esebalungisela indawo enhle yokuhlala wabanika inyoni zokubahlabelela ekuseni wabacecisela indawo yokuhlala ingadi yokulima ifamily. uNkulunkulu onjalo osekela izinto zonke ngelizwi lakhe ufanele ukuthi simkhothamele simthande simesabe ngoba nguye ophethe impilo zethu. Ukuphila kwethu konke sonke la kuyeme kuNkulunkulu. Ungabala imisebenzi ngo17 ivesi ngo28 ngiyayithanda ithi kuye silakho ukuphila silakho kuba yithi kwethu kuphethwe nguNkulunkulu kuye siyaphila. Okwesibili uNkulunkulu simthanda ngoba
esithande ngothando singeke siluchasise sisesengapha kwelanga. Ungumhlengi wethu. Sithe sesihlamukile sasuka entandweni yakhe. UNkulunkulu wehluleke ukugoqa izandla. Ngenature yakho yothando, wehluleke ukubukela umuntu esifa, wasilandelela wayesithanda, wasinika uJesu. So uNkulunkulu isizathu sesibili sokuthi simthande ngakho konke kwethu. Yikuthi laye akazanga agodlo kunye ekusithandeni kwe. Ungafunda abachasisa ngalamavesi bathi wathintitha wa-empty izulu lonke nxa wayesinika uJesu. Kazange asiboleke. Yikho kuthiwa kini indodana iphiwe kayibolekwanga. Yikho futhi siphiwa lokuthi i-eternity yonke uJesu uzabe le nature yethu. Uzabe njalo elokhe lamanxeba. Kuveza uthando olusuka alusuki. Mfundisi alulasiqalo alunasiphetho. Uthando lwakhona luyesabeka. So yiluthando kufanele ukuthi uNkulunkulu lathi simthande ngalo. Uthando lungagodli lutho. Nguyu all engimzwisisa ukuthi okwethu konke amandla ethu umphefumulo wethu ingqondo zethu kazigcwaliswe ngoJesu. Kuthiwa lapha ngesibru ibala lithi yo lalisicho isiqu somuntu oyedwa. Kodwa uNkulunkulu ukhuluma ekhangela uIsrayeli wonke. Isifundo bani lapha afuna ukusinika sona njengabantu abakhonza uNkulunkulu? Indaba yokukhonza ilanda umuntu mathupha. Singabe silibandla sonke, siyisizwe sonke, kodwa nxa sokube indawo zokukholwa ukuqondana wena lo uNkulunkulu. Ayiso corporate worship. Kudingakala ukuthi ibe personal. So indaba elethwa lapha nguJehovah ukuthi wena wothanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, nangamandla akho wonke, nangomoya wakho wonke. Okulethwa lapha yikubana asifundeni ukufaka uNkulunkulu kuqala phezulu kwezinto zonke. Ngangizwe mina mfundisi Duba abantu beqhakathekisa omkabo ukudlula uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi umuntu aqhakathekisa evina abazali. Uzwe yikuthi umama uthe, ubaba uthe, hayi nxa sokubuya kuNkulunkulu kuqala uNkulunkulu, konke okunye lokhu bese kulandela. Yindaba elethwayo la wothanda uNkulunkulu kuqala. Ngenxa yani umhlanga ubeke kwacaca. Ngezizathu zonke lezana uNkulunkulu asenzele khona. Thina sesikwenza sesibuyisela esikwenzelwe nguNkulunkulu. Simthande spiritual, mental, physical and emotional. Simfake endaweni yakhe ngoba ufanele. Lifanele iwundla. Siyabonga abalaleli, indaba yothando ivele umthombo wayo nguNkulunkulu. Kunjani? Nxa sikufunda ukuthi wothanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, uNkulunkulu lapha uzosinikeza ukuthi ukuze libe ngabantu abami, wobani ngengikho khona. Kunjani? Fundani uthando kimi. Angaze mlima ngasisiza ukuthi sikwazi ukuthi uthando uyingxenye yokuthi uNkulunkulu. Ungalathando akula uNkulunkulu, akula abantu bakaNkulunkulu. So kasimthandeni njengoba esesinikile isilezo ukuthi ngithandani ngenhliziyo yenu yonke. Ngithe ngikhangela ibala lithi uthando lithi ukufisa, lithi ukuthi umuntu anamathele impilo yakhe kulokho athi uyakuzwisisa. Nxa usithi wena uyamthanda umkakho, inhliziyo zenu ziyanamathelana. uNkulunkulu nxa simthanda kumele inhliziyo yami ibe kuye ebusuku emini ntamba. Kungabe lesikhathi sokuthi hayi kanti sengikhulula ibhaji lokukhona. Hayi akunjani. Siyabonga mfundisi, kukhona okunye engikufundayo la. Nxa uNkulunkulu efithizele sithi ngakho konke, ngingamthanda ngengxenye kumanjani? Kungani uNkulunkulu engapho isivesi ngathi ukuthi uthanda uNkulunkulu wakho? Ukuthanda uNkulunkulu half uyakwamukela yini? Hayi. So ngizwisisa ukuthi uNkulunkulu nxa sisehluleka ukumthanda ngokuphelela ngendlela yena asithande ngayo ngokuphelela, kuthi ukuthi kasikho ekumthandeni. Yikho sizathola ezinye izinto ziqhuma phakathi kobudlelwano bethu loNkulunkulu. uNkulunkulu alibeki lami ngicabanga ukulibeka. Ukuthi hayi ukuthi uNkulunkulu athi hayi kasihambe ngale, ngithi hayi ukuthi yikho impilo yethu yesiKristu ingacaci ukusondela kwethu kangaka kuNkulunkulu ngoba kasikubeki ngokuphelela. Ngicabanga ukuthi lapho uNkulunkulu ubekwazi ukuthi ingqondo yomuntu izaba lokunye ezakukhangela, yikho ibizele kupheleleni. Ubambe khona ukuthi noma ngu10 bese ngu12. Nxa evula amaforo uthe ekhuluma kimi kuye umkhumbulo ukuthi kwenye indawo eBhayibhelini
uNkulunkulu nxa esekhuluma ngesimilo sika Ephraim uthi he half baked cake. Yes. Kulesi Kristu esingagcwalanga. Uthi miyekele nini? Yeah. Ngenxa ukuthi uzikhethela ukwenza akufunayo. Umlimi uzosikhuza lapho ukuthi nxa sithi siyamthanda asikwenzeni ngokugcwala kwethu. Kathesi lapha uthena umuntu othanda uNkulunkulu uyamhlonipha. Umhlonipha ngokumesaba. Hayi khona ukumesaba kokuthuthumela, kodwa ukumesaba kokumlalela usenza. Uthi no verse 12 10 verse 12. Deuteronomy 10 ivesi ngu-12 ithi khathesi-ke Israyeli kuyini inkosi uNkulunkulu wakho ekufuna kuwe ngaphandle kokuyesaba inkosi uNkulunkulu wakho ukuhamba ngendlela zayo zonke lokuyithanda lokuyikhonza inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke la ngomphefumulo wakho wonke. Maforo lapha kuthiwa ukuyesaba uNkulunkulu. Ngemva kokukhuluma ukwesaba uthi ubusuhamba ngendlela zakhe ubusuyithanda ikwesaba kunjani lokho? Interesting. Lokho isifundo lesimnandi lezi indaba yokwesaba ukwesaba okusetshenziswe lapha ayisikho kwesaba kokuthuthumela. Kuthiwa kwesabe uthande amagama la abekwe ku sentence eyodwa kwangani ayaphikisana akaphikisana. KoNkulunkulu ngezake wathanda ungesabanga ngezake wesaba ungathandanga. uNkulunkulu akukhangelele kithi nxa kukhulunywa ngokwesaba yikubabaza yikuhlonipha yikuzehlisa kuNkulunkulu. Ilizwi lenkosi lithi lona ukuqala kokuhlakanipha kungumesaba kungukwesaba uNkulunkulu. Asifundeni ukumesaba. Ngeke ngithathe enye extreme side mfundisi. uNkulunkulu mkhulu sihlobo esithandekayo. Nguye owadalayo. Isizathu sokubana simthande simhloniphe ukuthi nguye owadalayo izulu lomhlaba. Wadala lemihlaba engawanga. Ungaya kwabe science bazakutshela ukuthi iuniverse inkulu kangaka bese besithi kule universe engaziwayo futhi esingakayidiscover yibo ubukhulu obuloNkulunkulu kepha kodwa uyasithanda kangaka. So nxa simkhangele ngempela futhi simele sithuthumele simele simesabe simnikeze udumo ngoba lufanele. uNkulunkulu ngumnini mandla wonke wazi yonke into. Kodwa indaba esilethelwa la enjalo uNkulunkulu ingoma ethena umkhulu kuthiwa uNkulunkulu is so big yet small enough to fill in my heart uthi angene nasenhliziyweni yami isimanga lesi. So esimele sikwenze bathandekayo ukuthi nxa sibuya kuNkulunkulu sifunde ukumesaba simthande simhloniphe esithi ireverence ngoba kufanele. uNkulunkulu kafakwe endaweni yakhe. uNkulunkulu kakho ku level yethu ka society yethu. uNkulunkulu ungcwele sihlobo esithandekayo kafakwe endaweni yakhe akhonzwe kasizehliseni kuNkulunkulu. Kuthiwa ingilosi nxa zikhangela nje uNkulunkulu nxa kubizwa igama likaNkulunkulu ziyaguqa phansi zembose ingilosi zivale ubuso ngoba uNkulunkulu ungcwele. Pho wena lami izidala esiyizoni indaba singamesabi uNkulunkulu indaba singamfaki endaweni yakhe. Ukhumbule thina sisuke esonweni. uIsrael wayekhunjuzwa kuthiwa ngilikhiphe eGibhithe mesabeni uNkulunkulu babebonile ebenzele khona. Thina lathi sikhitshiwe ebugqilini sikhitshiwe esonweni eGibhithe siswa eKhanani endleleni la kasimthandeni kasimesabeni uNkulunkulu. Manje misimhlanga kimi kufike kutheni engxenye kasizwisisi ukuthi wenzani yikho simlulaza uNkulunkulu kunjani ngoba khangela ukuthi sikhuluma ngoNkulunkulu ophakemeyo osuke wehla wangena emathunjini omhlaba ukuze ayenyula umuntu oyimi lawe. Yikho lapha kuEfeso 2 verse 1 ngabala ungaya khona ngapho usiyafika ku verse 10 ithi phela nalali khatshana kunjani lali ngabantu bolaka lingabantu abalahliweyo kodwa ngenxa yomusa uverse 8 ngomusa wakhe wasihlenga ngokukholwa ngesipho sikaNkulunkulu esinguJesu Kristu. Kumele ukuthi ukwesaba kwethu kube ukuhlonipha. Ngiyangithi eChurch mbone nxa abantu kukhuleka abanye babone uthi uyadweba ifone ngapha kuyathandazwa. Ngazi abantu bayazixoxela kakusela kwesaba uNkulunkulu ungabaphathe njani abaleli khona. Ngiyabonga mfundisi umaforo uthinta indaba ye universe ngafikelwa ukuthi ngubani obengeke esabe
ukuthi umhlaba unje usekelwe yini, ngubani obengeke esabe ukuthi ilanga kwasekuqaleni lilokhe lakhomanda walokhe liphume east lisiye west, ngubani obengeke esabe ama seasons right round the year into zilokhe zisenzakala zisustain uyisandla esimangalisayo. So ukubabaza lokhu, ukwesaba lokhu yikubabaza lokunika uNkulunkulu indawo yakhe, ukwesaba ukuthi uNkulunkulu amandla alawo angakanani. Ungazwisisa indaba yeuniverse ukuthi uplanet Earth ufana nje lokuyidrop. Ithonsi nje. Ithonsi ubusukhangela ukuthi phakathi kwethonsi kulomisa isimhlanga. Phakathi kwethonsi owenza izulu langahlaliseki esewele sonweni. Yikho kwesaba lokuthanda okumele size ngakho phambi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ubengehla njani ebungcweleni bakhe, ubengehla njani ebukhazikazini bakhe ezothatha indawo lowest uthe kudepheni waphume ephethe umuntu. So yikho kwesaba uNkulunkulu afanele ukuthi sibe la, kufanele enhlizweni zethu simamukele nxa isifundo sivezwa ukuthi uNkulunkulu ngubani futhi wenzeni. Zitshele enhlizweni ukwamukele ukuthi uNkulunkulu ngubani, kabili ungumdali ungumhlengi. Khona lokho kuza kwenza ukuthi inhliziyo yakho ivume ukwamukela amaqiniso, ivume ukumthanda ngokuphelele. Mina ngikuthola lapha balaleli lathi silapha ukuthi yikho umlimi ibandla lakhe ukucina usambulo lapha ngo-14:6-7 athi ingilosi yabonakala iphapha emoyeni. Udabela ukuthi mesabeni. Ukwesaba kwabona ukuthi mkhonzeni, mhlonipheni, mlaleleni, yenzana kutshoyo ngoba masinyane nje umhlaba uyawugoqa. Mina ngilesicelo balaleli lababukela ukuthi hayi kasimazini uNkulunkulu ukuthi ungumdali, simfake endaweni yakhe sibe izidala uzasinceda kakhulu. Ngambone even abantu besaba bayadonda ukuguqela uNkulunkulu. Zasikuqeni isikhulekeni ukubona abantu baqothana. Uyamangala ukuthi abantu bayamazi yini esimele simkhonze. Sure balaleli nxa kuthiwa uyesaba idlozi uchochokala. Umlimi nxa esekhuluma singamguqeli. Sibambela uDeuteronomy 7:7-8. uNkulunkulu esimkhonzayo lo mafolo kuthiwa wasithanda yena kuqala. Kunjani? Ngiyakwazi ukuthi umama lapha ngafakaza ukuthi yena ukuzabe komhlanga ayisuyo owazidonsayo wathanda ukuqala ukuze ahambe athi hayi sengimthandile. Nxa yena wasithanda uNkulunkulu kumele senzeni ke thina njengabantu bakhe? Deuteronomy 7:7-8-13. Ivesi ngu7 ithi inkosi kayehliselanga uthando lwayo phezukwenu okumbe ilikhethe ngenxa yokuthi lalibanenge kulaziphi izizwe ngoba lalibalutshwane kulazo zonke izizwe. Verse 8 kodwa ngenxa yokuthi inkosi yalithanda la ngenxa yokuthi yayizagcina isifungo eyasifunga kuboyihlo, inkosi yalikhupha ngesandla esilamandla yakuhlenga endlini yobuqili esandleni sikaFaro inkosi yeGibhithe. Uvesi ngu13 njalo izakuthanda ikubusise ikwandise futhi izabusisa isithelo sesizalo sakho lesithelo selizwe lakho, amabele akho lewayini lakho elitsha, lamafutha akho, umqegu wenkomo zakho, lemihlambi yezimvu zakho elizweni alifungela oyihlo ukukunika lona. Isimhlanga ivesi ebalayo la manengi amanye laphana ku10:15 ukhuluma phoso kufana nayo lo 23:5 uthi lanxa kunjalo uNkulunkulu kalalanga uBalaam ethethisa uIsrayeli ethuka umlimi watshintsha kwaba yisibusiso. Kungayisi ukuthi uIsrayeli ungcwele ngenxa yesifungo sabokhokho. Sifunda lapho uthi wasithanda lakathi siyasithanda sifunda la. Siyabonga mfundisi. Mina uthando lwabantu engilwaziyo ngolokuthanda ngoba kodwa lukaNkulunkulu kalunjani ngoba uthi lanxa ede kunjalo lihlamuka libalutshwane liflathele intando yami ngalithanda ngothando lumangalisayo. Abakhuluma ngesikhiwa bathi i-unconditional. Ungabala u1 John chapter 4 verse 19 uthi wasithanda thina singamthandanga singamazanga. Yiyo indaba evezwe kuEfeso ukuthi chapter 1 verse 4 uthi indaba leyo yokuhlengwa kwethu ngothando lukaJesu yelukwele
ekuqaleni uNkulunkulu kusesele uNkulunkulu umuntu engakabi khona. Uthando ngilumangele ngacabanga ukuthi uNkulunkulu ekuhlakanipheni kwakhe ekukhalipheni kwakhe wahle wafaka ukuthi umuntu engehluleka kulokhu esizambekela khona nanti icebo lokumbuyisa. Ngicabangile mfundisi ukuthi iGodhead nxa yayihleli idale lokuthi umuntu uzayenziwa njani angakhethi ukungalaleli. Kuthiwa uJesu waphakamisa isandla wayenza ukhetho ekwazi indlela azayihamba initty-gritty from imenja esiye Calvary wayeyazi imcacela yikho wayehamba etshela abafundi ukuthi lokho sokuzakwenzakala lokho sokuzakwenzakala wazinikela kunjalo esithanda singathandeki yi-unconditional love imfuna siyizwisisa ukuthi wasithanda singathandeki singamazi simflathela uthando lwakhe lokhe lusilandelela lunjalo uthando lukaJesu liyalandelela luluthando lunjalo izolo luluthando lunjalo namuhla luluthando lunjalo iphakade yonke wasithanda kuqala amafolo. Yes. Awusiya uRomans lapha 5:8 umoya kaNkulunkulu ukhuluma noPaul uthena seseyizolo yena wasithanda kunjalo. Kuthiwa lapha kuqhakatheke kanganani ukwazi uthando kaNkulunkulu kithi ukuthi kumele sithokoze ngalo ngoba lapha kukhanya ukuthi senyulwa singaba sizaba yini yena wayevele sefake indlela yothando kuyini kumele sikuthokozele njengabantu abakhonza uThixo sisithokozela uNkulunkulu ongenza izinto ngengozi kwakungasingozi ukuthi uJesu abuye la kwakuhleliwe ukuthi kungaba nje eseke kwakuthinta unhlanga lapha kungaba nje ngizakwenza kanje. Sibonga uNkulunkulu simele sithokozele uNkulunkulu ohlelekileyo uNkulunkulu olothando ungakuzwisisa ukuthi uNkulunkulu waye umkhulu onganani. uPhilip ngo2 uyakuchaza ukuthi kayibonanga njengento yokuphanga ukuthi enguNkulunkulu abuye azokufa athathe isimo senceko ku-hierarchy yezulu kulama kerubi kulama serafi kube ezinye ingilosi. uDavid uthi umuntu yini umenze waba mncane kule ngilosi. uJehovah weqa istage sengilosi wabuya waba ngumuntu hathi umuntu nje ukuthi waba ngumuntu kazana yikho babemeyisa. Phela uJesu loba nxa wayehamba ongeke wabona ukuthi nguye umthungameli yikho kwadingeka uJudas ukuthi azamthenga babengamboni bekhana bafana ukuthi hayi ngulo ngiye kuthini ukuzehlisa kukaJesu kuthiwa uJesu wayelamba ilapha emhlabeni echiya unkanyankanya basezulwini wanatha lochago lwembuzi wahawula khona la waswela kwakungela preparation ngizama ukuveza indaba yothando lukaJesu alwenzayo kithi wabulawa ngumuntu wakhafulelwa ngumuntu amdalayo. Uthando lolu luyamangalisa silobe sithandekayo ake sifundeni ukubuyela kuJesu kuthiwa ngoSamuel 13:8 kuthiwa leli wundlu lahlatshwa ekudatshulweni komhlaba. Silobe sithandekayo uJesu uyasithanda nguye waqalayo nguye uma-initiator ufana lo mama okhonjisiweyo wakhitshwe ebuyangeni walethwa la esikhosini sufika ushayina nguwe osusithi mina ngisonhloko yebo kodwa ngiyingwane abantu basithi bona baphezulu kathi sufuna ukuchaya umthetho wakho ebandleni likaNkulunkulu. Zwana silobe sithandekayo uJesu kafakwe endaweni yakhe nguye wasithandayo nguye osihlengile nguye osthetheyo bese singodojiwe ngale kodwa uJesu wasiletha wasithanda asamukeleni let's reciprocate sibisele lokho esikwenzelwe. Uthando lolu mfundisi mina luyamangalisa anduzwisisi lami kuthiwa sizaluzwisisa sifike ezwe kuthiwa yisifundo sephakade yonke ukuthi njani yikho mina bengicabanga ukuthi nxa kuthiwa fiye yikubabaza ukuthi njani khona lokhu kuswela impendulo ukuthi njani kukwenza ukhothame uthobela intando kaNkulunkulu. Ungabala eHebrew 6 uthi uNkulunkulu wabheja ngaye iGodhead ihlezi ukuthi umuntu angahlamuka siyakwenzani kuthiwa uNkulunkulu kakula lutho engalufaka lapha etafuleni ngoba abantu nxa bebheja besenza babheja ngolutho olungandukhulu alukho olukhulu okudlula uNkulunkulu. uNkulunkulu wafaka yakhe impilo eyifakela mina lawo uthando olunjalo mfundisi bekufanele luncibilikise inhliziyo zethu ezilukhuni sikhothame phambi kaNkulunkulu. Balaleli kufanele simesaba uNkulunkulu ngokumhlonipha ngokumazi. Ngike ngathi ngibhoda kuma effort emakhaya lapha ngifika kwenye indawo umnye ubaba ongasomKristu bayamnusa nje ukuthi lapha siyajumayela uthi ibandla lenyalesaba ngenxa ababalowa ukhuluma omnye elder ngathi inxa sengazi ukuthi elder lapho usewonile wathi hayi
ubaba lo uhlala edrobheni kodwa umuzwa kula ubuye kusuku wafica umkami ejenqule egula la wabe thatha nami emoteni mbona umpresident fika enyathi wathi akwenzi ubulawayo wamchiya wabuyela wathi baba umama se-admitiwe wathi rathi ngibhadala wathi ubhadalani khonza umlimi amen wathi ngimesaba uNkulunkulu ngoba nxayela abantu abanje emhlabeni uNkulunkulu uthando luyabonakala bathandekayo ukwesaba uNkulunkulu kasokumbaleka yikumfaka endaweni yakumdumisa ngake kuthiwa wasithanda kuqala mafolo uNkulunkulu abesethena uma lingithanda-ke njengoba ngalithanda gcinani imiyalo yami kunjalo kunembuzo ekhona ebantwini lapho ukuthi kambe imiyalo isasebenza yini kambe izolo yana ilokhu ikhona kodwa phela uJesu ukhuluma lapha amazwi akaDeuteronomy aphinde wakhuluma futhi ngapha ngesikhathi sesiphambano akubamba uDeuteronomy 5 verse 10 khonapha sabala yodwa manje siyachasa nje angani maningi ayena Deuteronomy 5 verse 10 ngifuna balele sibambe ukuthi nxa ukuthi wasithanda kuqala kuthiwa uma simthanda sizagcina imiyalo yakhe izolo ukhulumela wathi Israel gcina imiyalo yami kambe thina uIsrael wanamhlanje uyakukhuluma indawo uJesu kuyithi akuba Deuteronomy 5 verse 10 Deuteronomy 5 verse 10 njalo ngibenzela umusa abayizinkulungwane zabangithandayo labazagcina imilayo yami kuthiwa abayizinkulungwane abangithandayo labazathini abayagcina imiyalo yami abangithandayo ungaya ku verse 9 la ithena isivumelano sami sizakuma ngothando lwami engalwenzayo kuzinkulungwane uNkulunkulu okefitizela ukuthi abantu abangithandayo bagcinela lapho so ukugcinela kaNkulunkulu ikutshengisela uthando olalo ulubuyisela uthi ngendaba le ukuthi uma lingithanda gcinani imiyalo yami uNkulunkulu uveza ukubana ngiyalibona liyatsho ukuthi liyangithanda kodwa sifuna ubufakazi amavile lapho ekhaya siyazi indaba manje sifuna ubufakazi awuphonga ukuthanda ngomlomo ya ukhonjiwe ngiyathanda awenzi lutho awuthengi lutho akulaluba akulasinkwe sibuya ngiyathanda ngomlomo hayi thanda ngezenzo uthando lubonakala ngezenzo omnyolobayo uthi there is more religion in a loaf of bread than many things ukuthi nxa sikhona isinkwa ngakunika isinkwa lapha kule ngiyabona ukuthi kulothando uJesu akutshoyo ukuthi imisebenzi yethu imele iveze ukuthi lizababazi ngemisebenzi yabo yemele iveze ebese sithi la amavesi wonke la uDeuteronomy 7:9 10:12 indaba elethwayo ukuthi thina nxa sithanda uNkulunkulu simele silandele imilayo yakhe sigcine imilayo yakhe silandele isivumelwano sakhe uJehovah silesivumelwano esasenzayo lo Jesu uJesu bese sithi uza kusibusisa ukusibusisa konke lokho kuconditional ngokuthi siyalandela yini siyalalela yini uJesu semkhonzayo balalele uyasithanda nguyaqalayo ukusithanda esimele sikwenze yikubuyisela lokho asenzela khona akula lamthetho owodwa esingamelanga siwugcina uyazi sonke la akula muntu ofuna ukutshontshelwa akula muntu ofuna ukuthathela unkosikazi afuna umuntu ofuna ukutshelwa amanga kuphela nxa sokubuya kumthetho wesine lapho silohlupho ngoba kumbe akuphanjaniswa against wena kuphanjaniswa against uNkulunkulu esimele sikwenze esimele sikufunde isihlobo esithandekayo ukuthi nxa simthanda uNkulunkulu sigcine imilayo yakhe yonke okugoqela lokwesine owesabatha simlaleli abanengi mfundisi phakathi kweCovid kona kwephulwa imithetho kaJehovah ngoba abantu bengakwazi ukuthi okumele okuqathekileyo kuqala ukuthi simthande uNkulunkulu sesigci sokuvezwa vele kunatural nxa sesikwenza ngoba uNkulunkulu siyamthanda akube umoya lokho usivakatshele simthande uNkulunkulu siveze ngalokho asenzele silandele imithetho yakhe uyasho ukubana imithetho yami ayikho lukhuni ilula ukungagcina imithetho kaNkulunkulu yikho kunzima akuzame ukuba lamakhosikazi amabili uzabona ukuthi kunzima kunganani belo kuyisimole kunzima kuyadula kodwa ukulandela kaNkulunkulu belo yedwa uzabona ukuthi hayi kuchiphile kuyaphileka asike simlandele uNkulunkulu uzasenzela kahle xa ikhuluma kanje uJesu usinika amazwi ungaya ku 1 John 5 verse 3 uthena lo luthando kaNkulunkulu uma sigcina imithetho yakhe kodwa yena amazwi kaJesu emlonyeni wakhe 14 verse 15 John la uthi uma lingithanda gcinani imiyalo yami sithini ebantwini abathi bona isabatha lisasebenzi kodwa leminye engu9 iyasebenza kodwa uJesu ofana nayo owathi kuphunyulwe la waphumula esisilapha emhlabeni ngoLuka 4 verse 16 singabanceda nje nabazali ukuthi hayi
awungeke ukuthi uyamthanda uNkulunkulu kodwa usala kutsho ngokuthi hambani ngendlela zami yiluthando lukaThixo uNkulunkulu. Siyabonga mfundisi, kunengi vele okulethwa yisitha ukumelana lentando kaNkulunkulu. Anti siyakhumbule kuhlamukeni kukaLucifer ukuthi vele iissue kwangumthetho kaNkulunkulu ethi unzima okuthi into kuma-4 ukuthi kawunzima unzima ulukhuni kawugcineki. uJesu wabuya and uthando olulezenzo luvezakale. uJesu uhle waqalisa wasivezela wahamba phambili ukuthi nxa uthanda kulezenzo ezitshengisa. uJesu wayengeka athi uyathanda elokho ekhothanyelwa ngale umhlaba uvuthwa ubana lesono lapha wehla waveza lokho ayekutsho. uNkulunkulu akulethayo lapha ukuthi if mina ngiyakukholwa mfundisi ukuthi asincedisaneni bandla ukuthi sisizakale. Ngabe ukugcinwa kwemthetho kaNkulunkulu kakulandaba. uNkulunkulu bengekasinike lokho ukuthi nxa ukuyiproof ukuthi liyanithanda hayi nizabona ngalo. uNkulunkulu bezasinika njani nxa kuyikuthi ukugcinwa komthetho kakulandaba. So asikunanzeleni ukuthi kuyinkohliso kaSathana iletha kithi ngoba izinto ezimbili ongeke uzehlukanise, ukuthanda lokulalela kuhamba ndawonye ngamathelolimi. ungathiwa ehlukanisa amathelolimi into ezimbili ongafa uzama ukuzenza ungeke ufinyelele. So uNkulunkulu uveza ukuthi ukulalela kuhamba lokuthanda, ukuthanda kuhamba lokulalela. Balaleli sithe thina ishama kwaIsrael yayisenziwe ekuseni isenziwe emini kuyinkambo yempilo kuyingxenye yempilo yawo. So uJesu lapho uthi uma lingithanda gcinani imiyalo kaThixo ishema ngoba inkulumo kaThixo ukuthi ngithanda nini ngoba ngilithandile. Umbuzo ngilawo kubalaleli lathi sila yikuthi kathi silunga kuphela mzwana ngelanga lenkonzo phakathi kwesikhathi siyabe uthando labelunga ngoba nxa ngimthanda uThixo la ngemande ngizakwathi ngiyamthanda la ngeThursday angila sikhathi sokuthi ngilunga sensiye enkonzweni. Mwaze kufika imkhuhlane awubaleke ukuthandela umlimo wasekule COVID walukwathi ukuyagcilisa abatha walukwazi ukuthi inhlamba ayifanelanga ngoba uthando lukaThixo lukhona ngazikhathi zonke. Ngiyabonga mfundisi, ngicela ukuletha omnye umzekeliso ukuthi umntwana emulini ongathi yena uyabathanda abazali bakhe kodwa imithetho yalapha ekhaya kayilaleli. ubuya ngobusuku kumbe akalale ngekho nguye ongena ngemduli nxa imagedi sekhiwe nguye othethisa umama kodwa etshela abantu ethini umama lo baba nyanjani ngiyabathanda. Kwenza ingqondo yini kithi lo? uNkulunkulu singakhuluma ngemlomo sithi siyamthanda njani izenzo zethu zimhlukuluza. So uNkulunkulu usibizela ekuproveni ukuthi siyamthanda ngokuthi simlalele. Asambe kumakho 12 verse 28 kusiya ku30 lapha. Ngemva ukuthi uThixo sefitizela ukuthi uma lengithanda gcina imiyalo yami. Kulomunye undoda obuya phambi kwaJesu la. Athi kathi wona umthetho omkhulu yikuphi? Okwenza abuzwe umbuzo lo balalela lathi sila ukuthi izolo uIsrael wayesezibazela imithetho wayihlanganisa wathi ngikaThixo yonke yayingu613. Phakathi kwayo into engiresearch kule 345 365 ekwana umthetho ngosuku okuthi yayinegative yayiphambana kakhulumana then 240 something yayithwa ihambelana le mini. But uJesu wahlukanisa imithetho yini enika uIsrael elawula. Marko 12 verse 28 kusiya ku30. Verse 28 ithi wasefika omunye wababhali esezwile bebuzana esebonile ukuthi ubaphendule kuhle wambuza wathi yiwuphi umlayo wokuqala kuyo yonke? uJesu wasemphendula wathi owokuqala kuyo yonke imilayo ngowokuthi zwana Israel inkosi uNkulunkulu wethu inkosi yinye njalo uthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke la ngomphefumulo wakho wonke la ngamandla akho wonke la ngengqondo yakho yonke. Lisimhlanga amazwi akhulunywa nguJesu la anti Yesu wabale kuDeuteronomy. Nxa abantu besithi imithetho seyadlula le Old Testament asasebenzi uJesu uchithela nesikhathi ekhuluma into eyadlulayo ayeza iqeda esiphambanweni anto engafika esiphambanweni so ayise siyayiqeda phela indaba eyiphinda. Asincede nabalaleli ukuthi akula mthetho omkhulu kulomunye ngoba uJesu uthi hayi engakukhuluma kweIsrael lokho kukhona ngoba umthetho lothando ubuthi siyabonga uJesu ubisela abantu kuDeuteronomy ukuthi uNkulunkulu munye kathandwe uveza ukuthi
i-Old Testament le New Testament lilizwi likaNkulunkulu linye indlela kaNkulunkulu athande ngayo umuntu ngoJesu. Mina sengizwe imfundiso zokuthi uJesu kasimtholi ku-Old Testament kodwa uthando oluhlengayo yilo esiluthola lusekelwe ku-Old Testament luvezwa ngama-types ngama-symbols izibonakaliso amawundlu konke lokukhiyana i-sanctuary ibiveza ukuthi uNkulunkulu uthande kanganani umhlaba ngoJesu. Ku-New Testament sibona uJesu esefikile, so uJesu befuna ukuthi abantu bazwisise indaba leyi from ku-foundation bese bezwisisa ke isiphambano lalokho akade lanto kuzosenzela khona. Abantu mafolo uyazothi hayi ngasifuna i-present truth. Isinizwe lesi sikhathi uJesu iqiniso lesikhathi sayizolo esanamhla ngoba uJesu ofana naye ngenxa ukuthi ekhuluma mama ukuthi iwundlu yalimele yena. Kuthiwa umthetho wakuqala lapha kuyaveza umama ukuthi hayi uJesu umthetho khona izolo yona lo ukuzithi babo iyona le into lezendayo i-present kuwe khathesi usuphila khathesi kuba nomuntu ogijima nge-new light akula light elitsha lilitsha kuwe maybe ngosukufumana khathesi. uNkulunkulu nguye ofanayo izolo namhla nakusasa. Sisindiswa ngumusa. uNkulunkulu sithandile isihlobo esithandekayo. indaba esifithizelayo namhlanje ngiyokuba nake nisigcineni umthetho kaNkulunkulu. Asifundeni ukuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke yakho yonke umfake endaweni yakhe nangamandla akho wonke. Yilo iqiniso lalesi sikhathi. Isiphetho vele ekugcineni indaba isekuthini uthanda abantu ukhonza abantu. uNkulunkulu wadalayo kumbe lo ongadalanga. Asimfakeni uJesu endaweni yakhe simlandele. Ungaya kuSambulo 14 verse 12. Yiyo indaba yokugcina eqhathekileyo esiyakuba ngayo isilo ku mark of the beast loba abamukelayo labangamukeliyo. Abayakwamukela uPaul kaNkulunkulu ngabathanda uNkulunkulu ngenhliziyo yabo yonke namandla abo wonke la ngomoya wabo wonke. Nguye umuntu wamukela uPaul kaNkulunkulu. Kukanti abanye laba ngabangamthandiyo uNkulunkulu abenza okwabo abafuna ukusindiswa futhi ngamandla abo. Balaleli ake nisifundeni ukulandela owasidalayo. Angikwazi balaleli isifundo siletha umqondo ukuthi uNkulunkulu kumele ayesanje athande. Njalo kumele sibe kwathi uKristu isiphambano sakhe sizahlala iminyaka leminyaka siyisifundo sokuthi yiluthando likaNkulunkulu. Uzabe kuhlatshelwa izingoma zokubana ngaye sisindisiwe ngaye sinqobile. Ngiyancenga balaleli ukuthi sonke silapha asifundeni ukumthanda uNkulunkulu. Simthanda ngokumkhonza, simthanda ngokulalela ilizwi lakhe, simthanda ngokwenza konke akutshoyo. Ubusithini mama usinika amazwi ungasivaleli. Hayi mfundisi ngiyabonga ithuba endiphiwayo. Mina ngubona kuyingozi kakhulu. Ilokho omunye umlobi athi i-half of Christ le half of myself. Yiyo ingozi yamaKristu ensuku zokugcina ukuthi amanye amandla ethu akuKristu amanye akwenye indawo. Enye ingqondo yami ikuKristu enye ikwenye indawo. I-half heartedness ukuba mbaqambili yikho okuyingozi esiKristwini sensuku zokugcina. So ilizwe emfisa ukuthi abalaleli balibambe ukuthi uNkulunkulu udinga ukuthandwa ngokuphelela. Njalo lokhu kasomthwalo futhi kafuni likithi uluthola impossible ngoba yena uhle waludemonstrate. Sike sathinta ukuthi uthe yena obhalayo ngothando lukaNkulunkulu kuthiwa wa-empt kachiyanga lutho esinika uJesu ayizayo ukuthi indodana iphiwe kasiyibolekwanga. Ngiyamangala ukuthi kuthiwa uJesu eternity yonke mfundisi ngenxa yothando aluveze eCalvary ngami lawe kuthiwa uzabe elokhela amanxeba ezandleni. Nguye yedwa mfundisi thina sizabe sile mzimba eguquliweyo. Nguye yedwa even imhlaba engawanga kuthiwa izakwazi ukuthi uthando lukaNkulunkulu lunjani. Lozihambelayo estreetini emhlabeni omutsha angabona indoda lamanxeba uzakhothama ethi lifanele iwundle lahlatshwayo. Luthande sizalubabaza silwesabe iphakade yonke. Asibeni lomthandazo uNkulunkulu asiphathise. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyasibonga sona lesi sifundo. Sibonga usibizela ethandweni olwesabeka esingeke siluzwisise.
sicela sengathi inhliziyo zethu zingasabela lolo thando zikuthande ngokuphelela. Siyabonga sona lesi sifundo sengathi singathinta sonke esizasizwa sesilalele sibe sesiba khona embusweni. Siyabonga ukulunga kwakho ngoJesu inkosi. Amen. Amen.